Lamalo, Ipu Manja, Itang Asong, atau Patik Report, Indeng Pagara ini, Zonal Festival, ini bangso, Kecengsi Anungwe, Nondri Kangku, Anungwe Long Aitong Dun, Central Committee Pen, Observer, Aki Hai Division Terang, Lapen Ke Pini, Rongketong Long Alui Sarpoman Pen Aitong Dun, Former Mata Aparim, Central Committee, Kabijutang Asong Long, Bongchun Bang Barim, so Sing Long Pia Ke Hai, Lapen Ke Dihuman Tajun, Along Maipu, Derang Saho Ke Hai, Lapen Ke Dak, Pini Aluhi Man, Song Hasa Aluhi, Made, Pini Dak Ke Tigeding, Made Jutang Achin Hon, Rapet Akar Bidoan Apanta Prangsi, Lilin Pen Kato Henta Aning Sam Kemi Kardo Pajolo Kardo. Bangso Zonal Festival Mesen Meat me pun pen si pinik ceng pon po lapen ki bang ki judar ni anda me hang ki sunu boy pin pen ki mesen ki chun boy phar na manu et me hang pon lo nasi jutang ngaching hona farman kado eta pinida insam jin pen pini bangso no participant pen ceng lok pinangelang aduna tuan da pini bangso adon ikang po mai lo mesin lili chuniri pon lo je peace and harmony mate itu masuk jutang jupat kacing hon labangke isi peace mana peace ang thekta itu isi bangke la cultural ta iso eso lota peace bangke lasi laso pen laso cultural long jate nong enong ijuno lahai ka bidaji phan la pen nong me ki bani phan si pini bangso kar bia khaya along isi ki thedung mana laso jutang jubat along manke pini kar bi ka festival patri phon tala so festival kar bi festival la ke pini itu ceparu kami pinik lagi Assam sekali Karbinglong ya itu ke lagi Kalanglos kami ke Assam sekali India kan sekali pini pilih tang ta kai tang klub lo lah bangke kalau langsung festival bangke tapi North East orang ke largest ethnic festival kalau orang India lo largest ethnic festival lo ke tapi pini bangsa Zonal Hawar pini dak langsung lo bidang ta keceng bermuk kijuran kami Insam Jin Pen kijun pemeka ye pansiar nama nyo jume hang tusi nili nungwe ing pulo bangsa ton ing pulo komentar masih nilam tinggal kalau